hermanos imaynaya kajankichis waleyachu, maska kusikuy qankunawan tinkunakuy kay programación yachay wasi. Ichari, mark'ay kachun pikunachus uyarimuykichis kay programacionta qhawarimuykichis. Noqanchis kay semana estudiaspa kanchis kay libro de Éxodo nisqata. Escuela sabática sumaqta yachachiwanchik sapuqninchikman imachus pasarqa kay pueblo de Israel nisqawan. Imaynata payguna esclavitudmanta lluqsimorqanku. Imaynata Señor provisionarqa mikhunata, yakuta, aychata payguna purinankupaq chayanankupaq destinunku kama. Entonces qayarispa kana estudiaspa maychus kasan kay lección número 7. Maypitaq niwanchik ichari, niwanchik t'anta yaku kawsay nispa. El pueblo de Israel munasqa hermanos sumaqta paykunaqa sufrispa karqanku, pero chayman hinataq Señor lluqsichimurqa. Faraonta tukuymata atipaspa Señor ninchayqa paykunaqa thaskispa karqanku kay desierto de Shur nisqaman. Paykunataq chayaytawan chaypega hina ninmi paykuna 15 p'unchaykunasta thaskirqanku maychus lugar mara nisqaman. Chaypitaq paykunaqa tarisqanku yakuta. Hinapi porque reclamaspa karqanku Moisestawan ni Aarontawan imaqtin kay 15 p'unchayta noqaykutaqa purichiwayku mana yakuyuqta sumaq ch'akiyniyuq kayku nispa. Tariytawan kay haya yaku mara nisqataqa paykunaqa mana uyayatirqankuchu kay yakuta. Chantapis paykuna reclamaytawan kay libro de Éxodo capítulo 15 versículo 22, 23 nin ichari 24 kay tata Diospaq llaqtanqa sumaqta thutaytawan Moisespaq contrampi nisqanku imata noqayku uhyasayku. Ahina reclamaytawan Moisesqa tata Diosman mañakuspa karqa. Tata Diospaq rikuchispa karqa usach'ata. Maychus nisqa kaytaqa wich'uykuy chay yakuman nispa. Mayk'aqchus chay barata chay sach'ata wich'uykuytawan Moisesqa kay haya yakuqa misk'ichakusqa. Ahinamanta kay pueblo de Israelqa uhyaspa karqa yakuta. En primer lugar, hermanos, kaypega yachanatian imaynata a veces tata Dios conducispa carga kay llaqtata salvación man lugar especial man apay munarga, pero pasanangu carga kay desiertosta. Kay desiertos pega tata Dios yacharga mana yaku mana uhyay kananta. Pay yachargaña chantapis mayk'achus apachimunanta yakuta mikunata. Sin embargo, llaqtanqa mana conformakuspa tutarqa Moisespaq contrampi tata Diospaq contrampi. Entonces noqanchikpa munasqa wawqimasi yachana tiyan. Chay tiempoqa paykunaqa faltacharqanku yakuta mikunata. Kay tiempo pipis noqanchik reparanchik escasesta. Faltawanchis mikuna, faltawanchis qollqi, a veces faltan trabajo. Mana noqanchik nisunmanchu cristianos hina librakunchik chay escasez manta chay faltaqmanta. Mana, porque Jesucristo kutimunan kama kay huchasapa mundupega faltayawasunpuni hermanos. Según chay manjinatas noqanchikqa mana reclamasunmanchu tata Dios ninchikman, reclamasunmanchu o culpasunmanchu faltasqanchikmanta tata Dios ninchikman. Al contrario, kallpachakuspa mañakuna tiyan, Señor gonawanchispaq allin trabajuta, allin mikuyta, ama faltawananchispaq t'anta wasinchikpi. Sin embargo, kay pueblo de Israel munasqa wawqimasi tutarikuspa karqa. Pero Señor rikuchispa karqa atininta, misk'ichaspa chay yakuta. Ichapis noqanchikqa cristianos hinaqa kay mundupi kawsayninchikqa kay haya yaku hina kasan. Kay haya yaku mara nisqaqa mana uhyakuqchu ichari. Kawsayninchikqa a veces ahina kasan munasqa hermano. Pichus k'askamun noqanchikmanqa haya simiyuq kanchik, haya parlayniyuq.
haya k'aminiyuq kanchik. Entonces, Señor ninchikwan kawsakuspaqa, noqanchikqa kawsayninchikqa misk'ichakuspa kanqa. Pichus k'askamuqtinqa seguramente tarispa kanqa sumaq k'amiyta, munakuyta, yanapayta kawsayninchikpi, allin parlayniyuq, misk'i parlayniyuqta. Chayman hina noqanchispis reflexionana tiyan, mana urmanapaq, chay kikin huchaspi may k'ahchus kay pueblo de Israel urmaspa karqa chay tiempopi. Taskispa ñawpaqman munasqa hermano hermana, kay pueblo de Israelqa manapuni conformakusqachu nimawan. Kay iskay parte niwanchik lección de escuela sabática, codorniceswan chantapis antawan paramuspa kasqa, acakamusqa ichari. Libro de Éxodo capítulo 16 versículo 7, niwanchik ajinata munasqa hermano hermana. Éxodo capítulo 16, 7 niwanchik. Chantaqa nin p'unchaymanta pacha qankuna qhawaykichis tata Diospaq glorianta, porque payqa uyarispa karqa tutasqaykichikta Jesucristo contrampi. Imaraykutaq noqanchik tutanchik paypaq contrampi nispa. Unchaymanta pacha qankunaqa qhawaykichis tata Diospaq atiyninta poderninta. Ari, es que kay pueblo de Israel munasqa wawqimasi chay tiempopiqa mana conformakusqachu imawan tata Diospaq qowasqanwan. Kunanqa paykunaqa nisqanku kay capítulo 16 enteropi ningi, imaynataqa nisqa Moisés imaqtin yarqaymanta wanchiwasayku. Esclavos hina karqayku ari Egipto llaqtapiqa, pero mana faltawarqaykuchu t'anta aycha uqya yaku noqaykumanqa nispa. Chay parlaytaq munasqa hermanos, tata Diospaq linkrinman pacha chayasqa. Chayrayku Moisés mañarikuspa tukuy sonqo humilde k'askaytawan Señor ninchikqa nisqa, correynimuy kunanqa wawasnita. Kay versículo 12 ningi, noqa uyarini chayman hinataq ningi sut'aymanta pacha, p'unchaymanta pachaqaqa noqaqa sasachisaykichis antawan. Chantaqa tarde horasqa t'akamuspa kasaq aychata, mikuchisaykichik aychata. Entonces Señorqa cumplispa kasarqa promesanwan, nisqanwan. Pero a veces, hermanos, noqanchispis tata Diospaq llaqtan hina kay tiempoqa mana nimawan conformakunchikchu. Ichari, mana reparanchikchu, mana confianchikchu Señorpi totalmente, enteramente tukuy sonqo. Porque ima pasawanchik mana allin chayqa tata Diosman culpasanchik, wawqimasinchikman reclamasanchik, waqaspa kasanchik mana conformakuspa. Pero último mañarikusanchik Señor ninchikmanta perdonta, yanaparillawa hina nispa nisanchik ichari. Entonces kay tiempopi noqanchispis hermanos reflexionana chaypi. Hinallataq munasqa hermanos, reparanchik imaynataqa Señor nisqa ordenta. Kay kunasta qusaykichis qankunaman, pero por favor, porcionta, poqchuta oqharikuykichis chay aychamanta, chay manat anta nisqamanta. Qankuna mikunaykichispaq zapadía, domingo hasta viernes qankunaqa hasta jueves oqharikuykichis ajinata. Pero viernes soqta p'unchaypiqa qankunaqa oqhariykichis iskay poqchuta, iskay porcionta niyta munan, sapa p'ikunachus kawsaykichis wasiykichispi o tiendaspi. Porque wakinkunaqa kayta uyariytawanqa kasur ruwasqanku, allin ruwasqanku, pero wakinkunataq mana creesqankuchu ichari, chayrayku paykunaqa astawan oqharikusqanku. Señorqa nisqa, porque qanchis p'unchaypiqa mat'akachimusaqchu, samakuy p'unchay chayqa Señor ninchikpata. Wakinkunataq nin poqchulla oqharikusqanku y
Sábado chayamusqa manataq yarqayman pasarqanku reclamanku watejmanta. Wakinkunaqa astawan porcionmanta iskay porcionmanta soqta p'unchaypi oqarikusqanku chaytata haych'akusqanku ichapis faltawasun nispa. Sin embargo aychaqa sumaqta k'apaygusqa hermanos. Chay k'apa aychatataq desiertopega manimata ruway atinkuchu. Khuruyunpis aycha k'apaymanqa chaypitaq unquykunas hamusqa kay Israel llaqtapaq. Kaypi reparanchik cosa importanteta, maychus desobediencia. Mana kasusqankuchu kay tata Diospaq ordeninman imaynatachus nisqa Moisesman. A veces tata mama pikunachus kanchayqa sonqonchayqa t'ikarin wawa kasur ruwakuqtin. Mana kasur ruwakuqtin tapuyki qanta hermana pichus yarimuyki imayna sonqoyki. Ñapir rabiakusaña phiñakusaña ichari imaqtinta rimasaykiña wawata barahap'isaykiña entonces imayna tata Dios qanwan kanan tiyan. Si mana uyariyki makasur ruwayki chayqa imaynata qanwan kanan tiyan. Pay qanwanqa tata Diosqa misericordioso. Chayrayku pueblo de Israelwanpis misericordioso Señorqa mapiñakurqachu astawan t'akachimuspa karqa, pero Israel llaqtaqa mana kasukuchu. Kay tiempopipis noqanchis hermanos makasusanchikchu tata Diosta mana noqanchayqa sigisanchikchu imaynatachus kay tata Diospaq palabra niwasqanchikman hina chunka mandamientosqa kay lingrita yaykun kay unin lingritataq lluqsinpusan ichari. Entonces reflexionana tiyan, cambiana tiyan, mana urmanapaq chay kikin huchapi maychus urmarqanku kay pueblo de Israel. Tumpawan ñawpaqman taskirispa kasun. Reparanchis chantapis imaynataqa munasqa hermana nini Señor ninchayqa conducispa karqa llaqtanta. Chantapis nini Moisesqa tinkunakusqa Jetro suegronwan nispa. Entonces Jetromanqa tukuy imata cuentarikusqa Moisesqa. Ajinata tatay riwarqa, ajinata Señor ninchis orqumuwarqanchis, ajinata faraonta chunka plagaswan tukuy imata purisqankuta kay pueblo de Israelwan nin Moisesqa suegron Jetromanqa cuentarikuspa kasqa. Kay libro de Éxodo capítulo 18pi cuentariwanchis kayta hermanos. Allintata reparaspa kasqa Jetroqa sumaqta tata Dios ninchikta. Chantapis nisqay yakuqa yakutaqa sapa dia noqanchayqa uyananchik tiyan. Mana qan uhyaykichu yakuta maychus k'ayapaq qanqa uhyayki yakuta sapa dia sapa p'unchaypaq. Nitaq yakutaqa haych'akuykichu linkriykipi makiykipi sinoqa uhyanayki tiyan cuerpoyki saludniyki allin kanapaq. Kikillantataq noqanchispis uhyana tiyan tata Dios ninchikmanta yakunchis kasqanta. Entiendena tiyan kay mundupega nin ichari Señor ninchayqa agua de vida yaku kawsay kasan. Entonces paytaqa mask'ana tiyan sapa p'unchay. Chay yakutaqa uhyana tiyan mikhuna tiyan palabramanta sapa p'unchay. Mana haych'akusunmanchu nitaq kunandia yachasqaykiwan quedakuykimanchu nispa sumaq saqsasqaña uqllasqaña kani k'ayallaña o tal vez kay semana hamuqtillaña recién kicharisaq Bibliayta. Mana tata Diosqa riparaschispa kasqa nini Moisesmanqa yakutaqa ullakun sapa dia cuerponchik pichananpaq ichari. Entonces sonqonchikta pichakunapaqa sapa dia rina tiyan Señor ninchikman perdonta mañakuspa. Hinata Jetroqa uyaritawan kay testimoniotaqa amigusqa Moisés wawanta nispa ajinata qanqa waway allinta ruwaspa karqayki pero kunanqa uqta nisayki
Imahtenqa qanman hamusuygi warmis wawas tukuykuna. Más bien qanmanqa nin ichari qanmanqa sumaqta qan organizay tantay qanqa sumaq tukuy imallata tantakuspa kasayki tukuyma apasayki mana allinchu chayqa deleganayki tiyan nisqa qanqa churanayki tiyan kay llaqtata kaytaqa organizay grupuspi tantay chay grupuspitaq líder kanan tiyan chaykunaman qan ordenta qoyki paykunawan parlaspa yanapanasuykipaq nispa. Entonces kaypi ni suma munasqa hermanos qayarikuspa kasqa primer grupo pequeño, primer grupo de hermanos ichari maypichus liderasqa karqa hermanuwan ichari. Entonces chaypega delegasqa Moisés mana apananpaq cargananpaq tukuy problemasta. Porque a ver piensa hermano, imayna carga Moisés chay tiempo tukuy runaqa mana allin ima contrampi parlaq chantapis kay nanawan Moisés kay faltasan Moisés ajina kay waway onqostan kayta imaynata ruwasun phiñakuni kay runa masiwan. Ucha, seguramente Moisés loco tukunman carga munasqa hermano, pero gracias nin testimonio manjina Jetro manga tata Dios yachayta qosqa siminmanta hina señor ninchipata Jetroqa aconsejasqa k'amisqa Moisésqa organizakunanpaq ajinamanta allinta conducinanpaq kay pueblo de Israelta. Entonces hermanos noqanchispis pikunachus llaqtamanta parte kanchikqa kasukuna tiyan imamanta sirviwanchik chay tiempo criticay thutay contrampi parlanapaq runamasinchikmanta o líderes iglesianchikmanta o tal vez ancianos secretarios iglesianchikpi tiyan. A veces urmanchik chay huchapi parlaspa kanchik ichari casi manakaq palabrallata runamasinchikman sichus allinta mana allinta trabajasan. Pero noqanchikqa menosta parlana tiyan nin, menosta contrampi parlana tiyan, menosta noqanchikqa wasanchananchik tiyan runamasinchikta hasta wantaq ruwana tiyan. Thaskispa ñawpaqman imaynata kay pueblo de Israel ruaspa karqa. Chantapis nillawanchikta ichari maychus kay primera de Corintios capítulo 10 versículo 10 ama qankunaqa thuktaychischu ñawpapega Israel thutaspa karqa chayqa huchan karqa supay destructor pichus paykunataqa thutachispa karqa chay tiempopi. Kunan tiempopi supayqa qankunata mask'asasuykichis reclamanaykichispaq wasanchanaykichispaq contrampi parlanaykichispaq runamasiykichikmanta pastorniykichikmanta chay supayqa sumaqta mask'asuykichis qankuna huchaman urmanaykichispaq. Chay huchaqa chay criticaqa hermanos chay wasanchayqa chay contrampi parlayqa únicamente apawasun destrucción man. Mana apawasunchu salvación man. Imaynata kay pueblo de Israel sumaqninta munarqa tata Dios. Allin llaqtaman Canaán celestialman apay munaspa karqa. Pero payguna urmanqanku kasu ruwarqanku pita supayta thutarispa paykunaqa ichari. Entonces mana allin llanmanchu paykunaqa rispa kasarqanku. Pese a que Señorqa misericordianta akamuspa chayqa porque munakuanchik hermanos. Munakun tukuy kaq wawasninta kay mundupi kawsaqta. Entonces noqanchikta imata tokawanchis corresponsayta ichari correspondena tiyan Señor ninchikman imaynata pay allinta conduciwarqanchik, allinta k'amiwarqanchik, allinta bendeciwanchik. Chay yachay karqa munasqa hermano hermana kay semanapaq. Anchatataq kay libro de Éxodo aparimun noqanchikman yachaykunasta. Kay yachaykunasqa ama kay linkrillanpichu quedakuna tiyan,
sinoqa kasukuna tiyan, chantapi siminchikta a veces wisk'ana tiyan, mana urmanapaq chay contrampi parlanapaq runamasinchikpa nitaq señor ninchikman. Entonces kay yachaykunaswan munasqa hermanos saqisaykichik qhipan semana tinkunarikulla suntaq kuska ichari ama faltaychikchu Diospaq bendición ninwan kaychik kay punchaypi.